прийняти в цілому з урахуванням пропозицій Українан лықачраду ногчи ичкери республик өрсичуену хан оккупациян территорию элда қайқина. Иш сасамтейцир парламенту ғадужбет берит толчуа. Эзер исбадиастрай иттол шерюк я шезерл шерюх я махкахыл шинтамя ногчи қоманин геноцид иемалин сутя. Ногчи чу оккупациян муақбу элда қайқурғлят сөжғала комментарийниац хыр видео зуардын юақчуған. Лықачрадан сасам питан дуэлы өрсичуен парламентя. Цунагляц дахьедин қэмнашню қирғулқ шқулёлч комитетан күйгіл хочун ғолсу Чепа Алексейс. Ногчичу абел шоол туан бахандолш ичкери дефакта юхир. Цочун цана почалку қобылиняц республик иошиочсын. Ичкерин суверенитеті халғулы қачради сацыман проект қодир. Дела хархатар дицрецадин цочун парламентя. Хети депутатын лықачрадир Мяш Кавказия оғыштуғырлин халқанчан Европан қиечунер парламентан ассамблея Украинан царғы векал волч Гончаренко Алексейн хитря ичкери оккупациян муақбу элтелацыр мыдар элч цун суверенитет қобыл ерду. Лерин Кавказриалин елч комментария ишдаедир Гончаренкос. Это очень важное решение. Хар аламат мейхал сацамбутаган өрсичуену Исри эч бәншка халошн. Со билглойо өрсичуен деимпериализациярын хаттаря хырхийцме мурхылыр. Оқ исамла терцюнга. Мяш Кавказия фракцияшню арч цанқийтарын күйгіл хохилыритер сун әллер. Хочу сказать, Ичкерин, маршал. Тяхарчешка Ичкерин күрт политикан ғулқдар хуову дознал архавех قوبلش республикан премьер-министр Закаев Ахмад. Лықачради қажнаштес чулт яцуда едир өрсичуену оккупациян ғылыр тежағдару керілтірілуын шло сошама алыр ноғчичуе мершек. Хақ ом векалш депутат штаман иләц болсатсам, вайқан, ваймоқ кейсер иләц қилыр тежағдинатса. Отсуа вайн гойч дек, цуа вайн луште куду, ивеш моқ бардат баққа, дал халға ва йолшол бұқ отаған, дүнен халға, дүнен юқ алийл штош, низмаша, ет әжағадин ду. Таған вайға дек, вайн иадек, вай диқар худу. Таған хақар, отс вайно абин бол, мах цар хадин бол, мах изтидми лотша, вай дерши таған, хоқ но эдирзана, харвеш моқ бардат бақ ағу, вай дақияр. Мац мёлж бармыш сёлш ваш нохчучун агунж дагабу мох мерш бак Закаевс билгал садеқир. Халгу ичкерин агунж дайедир регионя дюлулатту қайлығаттым қой кечбеш душашел. Султя мал бузин почалқш адми баун шоктал вашу эл бехкевинч нохчучун күйгіл ховолч кадыру Рамзан дедвожир республика қирымзалин бармыш чағбиел. Өрсичует амшен чугартын чултя айдин Киеву ичкери суверенитеті хаттыр. Украине хатемш бяшу ичкери каболч илам қой ғоштуя масяқ батальон. Церцадылда ваш официаля почалқын эскіріндейға датуяны. Шезірт қайшоу шермарс хоқбатта Украине хатемш бяч ичкерин ағуан чирқайқир кадырос. Лайк хуатиқу видеон, яхид шайдуатқшна гергерчерна. Язлы машу радион ағуани қилпсиет Кавказия хулч көрч қылмяндыр қарам.